Kardom don Malia tum la si elitum kaduk abe same birta long pon attack po je Assam Legislative Assembly long non puthot ke bang je session ben ke piloma plotang te Hindi sitami haladak isi official language recognized pon po je halaba Legislative Assembly yong si dolo plotang te hal sikidam tang elitum kaduk abe same chinhi la pipi pong te English Assamese la pen Boro la pen nona bang ke ako isi include untu popula pong te Hindi sila bang so puthak lang nam lo bang te penan controversy do la penangan ahom tumang bong ma penangan homia tumang bong ben sameli tum aphan lam nang kini je pi pondu litum kadu ko sami thelong ta haji Dr. Talukdar polang li pe chong lang nam lo bang te ni liga ke sami follow do na lang li sami kaning je meu je ko people o hindi gente posi polang li people o hindi ke litum ma Assam along regional language do lang Karbi ta do lang people on te Karbi aphan Legislative Assembly along official language except on pedet ke polam alang lipu I can guarantee a decision to je Assam sarkarar nohoy moi buji na po Hindi diat ke Karbi bhasha to kyon include no korile Assam Assembly etia Hindi language to introduce kora hoise as the fourth official language tar bisot moi amar Madhya Guwahatir MLA er eta video palu apnaloke ebar sab রাজভাষা হিন্দি এটা ভাল খবর আগতে তিনিটা ভাষা আছিল ইংরেজি অসমীয়া বড়ো আছিল In addition of 3 languages, Hindiও কালিপৰা আমাৰ বিধানসভা মজিয়াত ক'ব পাৰিব মানুহ আমি হেতু স্বাগতম জনালো হেতু ভাল পদক্ষেপ কিয়কি ৰাজভাষা আমাৰ হিন্দী আছে The Constitution of India does not grant national status to any single language of India. এজন MLA হৈ এই কথাটো at least আপুনি জানিব লাগে কথাটো হ'ল হঠাৎ এই নিয়মটো কিয় আনিলে newly elected MLA এখেতৰ কাম হয় এনে ওপৰৰ পৰা প্ৰেছাৰ আহিছে আকৌ এই উত্তৰ ভাৰতৰ পৰা প্ৰেছাৰ আহিছে যে হিন্দীটো ঠেলি দে মানে why হিন্দী ল্যাঙ্গুৱেজটো ইনক্লুড কৰাতকে কাৰ্বি ভাষাটো দিব লাগে ন কাৰ্বি পিপল আৰ মোৰ ইম্পৰ্টেন্ট নিজৰ ষ্টেটৰ ইয়াত কথা চলি আছে ন এটো দিল্লীত চলা নাই তো এটো ইয়াতে অসম দিছপুৰত হৈ আছে স্থানীয় লোক স্থানীয় যিখিনি ভাষা আছে গুৰুত্বটো তাতে বেছি দিব লাগে Alam sitami ahok pinyar ni litum Karbi tum ninje je inut sitami hedi sitami lang dam lo pang te hula bang si yakui tum phanang ke ninje pitu hala na tum lang namon theklong ye Dr. Talukdar pu Amit Talukdar pani pini ho labang sap pe chong alang ligi pu pon la puson hello mi ho je people o Hindi gente people ili tum long regional language do la je Assamese Boro la pen ki English la chot kali lang Karbi sitami dolang po alang lipo Karbi aphan people onte Karbi alam gente hadak tok pon pedet ke polam lalo lasi ilitum ke long onde lo mantang te official language ke na recognize pon pelo malitum phan ke Legislative Assembly long ke kai ke sitami tum halai lam tong ninge nang bom puma alar ilitum aphan ke recognize pon ji alar ke Hindi sinona bang ke hadak recognize pon lo tar mane non ke people opang te Hindi recognize pon ke etum thek ponong ji Guwahati MLA ke Vijay Gupta halat akapay ka pinepinak ma minlen ben ke bang pinak pon ma halang ke mitha aja kong che exercise lo mitha aja kong che exercise lo kadu ka velo jar lo non ke Hindi sitami halada official semar pon delo jo alang ligi pugela puson helo je Hindi ke lake itum rashtra bhasha lo aposi Hindi ke lake na hok state long sitami recognize ponang po puselang lipu lapen mepi ka berta lo lake je itum Assam Legislative Assembly long sami ki bipon pon ningarong piglo posipo ningarong piglo tang ho rashtra bhasha puselang lipu kumalo la dak accept ke itum constitution long si tok lo je itum ke national language masawe India long ke piniar ni sami national language recognize pon pelang aholo dihu si bor ipiglo te mai Hindi phan national language ke bi phan setame penang anatum pen ka protest pun South India ne hin pen ka protest hearing tang rak pena jo ka phige national language bang simar pon pedelo alar ke pilop lotang te regional language dopo official language sang dopo official language podang pilo English la pen Hindi bang nang dopo la ke official language lo la Hindi ke la se hala bang so la se che parai pon no tang te pinyar ni litum thek ponong ji non kichari bom sarkar tum lang litum kai ke sitami national language ki pui ke Hindi puji national language ke Hindi han lo pu selang litum puji sitami tum constitution lang dam lo bang te ave pinyar ni sitami accept pon pelang je pinyar ni tok pon pelang Hindi han lo national language lo puke ahok lo te ma important ki pipon do lo sitami national language po lilang ke official language pulang ke tang te kupisi kai ke sitami lanon ke chari bom sarkar along ke do MP MLA ka duka vitum sami national language pu belo
la pen forcefully ka impose ya phan alang litum people se bor ire lo alang litum ka bor ire da the bang ke la bang solam ka pachi kok je phan la pen alang to ka pachi tax ta me la hen lo pinier ni national language po sei itum Karbi atum sta me penana ke koi pondo national language pi lo prong te hindi ke national language kali donatum national language ke la ke awilang India long ke official language po chola English la pen hindi ke la hen lo la pen alang li chot la poli ka prek MLA la pen MP to ma sami hala bang soti pupondo ni lila screen no samang paklang pon lo alang li tum pupondo rastra bhasha kali lang donatum la si la bang so hut penana controversy sami dolang hala peni pensitame Boroland pensitame ko people lo pangte halang li tum bang sami je la puson si rumors dolo chethang lo je non ki hindi bang si official language yan pon po Boro bang ke direct fit po selang le tumai buji dam rong lo alang le tumai hin men same Boro student union sa tumpen penan ka protest a hearing tang rak dulang apia bang ke CM se me thang che clarify nang kok lo Assam CM se Assam chief minister Himanta Biswa Sarma bang selang di che pa clarify pon lo je Boro language aphan ke than pon pe cancel se muthya ki mi ke par lo pon po phan chot hindi bang ki mi par lo pon la si Boro phan ke mommo sitame ke cancel pon ji pu ke nitum matha the selang li pathe Boro tum ke li tum culture la pekan tu ka we penil tum ka chera block lo ko a history puno yat puno aposi la ke pa prai pon pelo pusi Assam chief minister pena bang ke ko puthot pupon thulo la an si hala dak same kang sam lo lalo la si sitami amut pia lama bang ke la hen lo je ili tum Karbi sitami dak khai barim lo itum Columbus of Assam pu li tum han ke ka che thang lo la pen Guwahati joan sitami li tum nang nam lo pongte Karbi arong sai de pusi nang pulo la pen itum ke Columbus lo itum nang ke do cheng lo dak Assam long ke tang te people se pinyer ni litum phana identified pon pede people se litum phan hadak legislative assembly long official language ang recognize pon pede Allah bang people se pinyer ni hindi phan recognize pon rong nili against kali to hindi pa don ang sitami people se Karbi atum phan pinyer ni an same recognize pon pede lo Karbi atum phan ka Columbus pu selomati ho Columbus pa theke Karbi atum heno nang ke do cheng Assam long tang te people se Karbi atum han pini ke koile le lo even lang nam lo pong te penang an do homia to mang bong ben same lang ritum same nang support na chepak lang do na tum do people why not Karbis why people say hindi bang le thapon rong lo ni la bang solam bang ke karju pon padokok lo hala non Vijay Gupta alang dak MLA nang chuder pon ma nang khider pon ma non ke alang tuma phai nang bat bom pon ma non ke alang litum aphai nang chan bom alang litum se non ke dak a political along nang cheyok dun bom pon ma politics along nang cheyok dun bom pon ma la so pose alang litum han recognize pon ma pipon te litum Karbi atum han recognize pon pede itum Karbi atum ke thek thede pon ma pa phihu pa pon ma question do piklo pini litum ke la saba suba ba janang lo wok pen sining ke che parong phang phung dak se politics se pa thu che theng che chok char bu i se jami hang song level ke litum chelang dun lo bang te litum han ke bang ke thang na ta akhiarawe lalo alama bangke piniani itum kuman tulo dang ten te litum aphan ke itum ke lang nam lo bang te akhai yang bong ben ke themu chot ke Karbi atum hen lo la dak elitum chelang nam lo bang te dak Assam along pen ke tribal satumang bong pen ke khai ke thenai ke Karbi atum hen lo dang te people opinion ni litum phanang recognize pon peret ke khadak do Boro do Assamese do la pen English do hindi do non hindi do lo hindi thapon tholo hindi do people Karbi phan opinion ni thapon peret ili Karbi atum dong ke thek there lo ma ku people la ke question mang charju nang ko la hen lo don mar liat thum la sinang li tum pen le nang pachini pon tuta comment section om ni lilan se pinini ye pon chopo karo